شما بخیر دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه توضیح را منظور شما میکنیم. عادتا ما زیادتر کوشش میکنیم که از آن موفقیت هایی که ورزشکاران تاجیک در مسابقات های مختلف به دست میارن برای شما اطلاع داده باشیم، اما این نوبت از یک نتیجه غیر قناعت بخش ورزشکاران تاجیک برای شما معلومات خواهیم داد. در شهر استانه قزاقستان چند روز پیش چمپیونات آسیا اوید به گشتین طرز آزاد و یونان رومی برگزار گردید که هیئت منتخب تاجیکستان نتوانستند که نتیجه خوب را به قید بگیرند و ما پیرامون همین موضوع صحبت میکنیم و امروز با سوالهای ما سرمربی منتخب کشور اوید به گشتین طرز آزاد مربی شایسته ورزش تاجیکستان عبدالرزاق علیموف پاسخ خواهند گفت. شما دید من میخواستم قبل از آن که نتیجه گیری کنیم در مورد هنرنمایی الهیده پهلوانان صحبت کنیم، قبلا در مورد برنامه های پیش از سفربری بیاید صحبت کنیم. عادتا معلوم است که پیش از هر مسابقه سطح بین المللی هیئت های منتخب ها آمادگی میبینند، مشق‌های دست جمعی میبینند. تا کجا ما آماده بودیم؟ همگان معلوم است که امسال چمپیونات جمهوری تاجیکستان در سطح بلند برگزار شد که در این مسابقه، در این چمپیونات جمهوری تاجیکستان حتی یعنی که زرخریدال یگانه دعوت شدند. اون ورزشکارانی که شهروندی تاجیکستان هستند در فدراسیون روسیه در کجایی که مشورتی میکنند، همه اونا با این چمپیونات دعوت شده بودند و از روی 10 وضع غالبان مسابقه معلوم گشت و بعد چمپیونات جمهوری تاجیکستان فدراسیون گوشین جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتند که با همراهی مربی عبدالسلام ویسوف که در این چمپیونات شرکت ورزیده بودند، همچون سرمربی فدراسیون گوشین تاجیکستان، آنها یک جمع آمد تعلیم ورزشی را به نظر گرفتند در فدراسیون روسیه در شهر خساویورد و آن نفران به آنجا سفربر شدند. 6 نفر ورزشگر که آنها بودند واحد حکمت الله، اکرام محمد، کودیف عبدالمجید، احمد مصطفی، یولایف مگامد و رقیب دیم نمره 57 کیلو بابای سنت الله. این ورزشگران گفتنی هستیم که برای این چمپیونات آسیا یگان مانعی نبود. خوشبختانه همه ورزشگران از طرف کمیته ملی المپی و از فدراسیون و کمیته ورزش به آنها فرمای یعنی که لباسهای ورزشی جمهوری تاجیکستان به آنها به همه اینا داده شد برای که کشور ما را در آن چمپیونات آسیا که معرفی میکنه باید با فرم یگانه باشیم و تا 22 مارس در فدراسیون روسیه شهر خساویورد اینا در آنجا جمع آمد تعلیم ورزشی گذاشتن. برای ما گفتنیم که متاسفانه که من در این جمع آمد همون سرمربی گوشین طرز آزاد جمهوری تاجیکستان خود شرکت نورزیدم، برای اینکه در آنجا فقط از آن چمپیونایی که بودن فقط 4 نفر غالبان چمپیونات جمهوری تاجیکستان در آنجا بودن. باقی مانده غالبان چمپیونات جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از طرف کمیته کاربازان ورزش که ساختارش زیر ساختارش مکتب گوشتین می باشد، مهارت عالی ورزش برنامه گوشتین، باقی مانده ورزشگران در اینجا جمع آمد تعلیم ورزشی گذاشتیم. یعنی در مجموع آمادگی در سطح درکاری بود. آمادگی گوشتین طرز آزاد چطور که من میگم به یگان کم بودی همه بود، فقط چطور که من گفتم در هم فدراسیون روسیه در شهر خساویورد در این جمع آمد من هم سرمربی شرکت ورزش نتونستم. در آنجا یوسف عبدالسلام که در آنجا فدراسیون تمام وکالت ها رو باند دادن در آنجا بودن. برای همین نسبتی جمع آمد پیش از چمپیونات یگان نارسایی نبود، اما در سطح بلند بود. بچه‌ها جمع آمد تعلیم ورزشی را گذاشتن، با ویتامینیزاسیون در آنجا وای بودن، نماینده فدراسیون رفت آنها رو دید، همه در سطح بلند بود. خوب دوستان عزیز، یادآور میشویم که ما امروز بیشتر در مورد گوشتینگیران طرز آزاد صحبت میکنیم، اما کمی از روند قوازمایی‌های گوشتین طرز
юнон румӣ ҳам сухан мекунем. хуб акнун биед дар мавриди як хабари бисёр ҳам агар гӯем он қадар хуб ҳам не барои мухлисону дӯстдорони ин риштаи варзиш дар Тоҷикистон бигӯед, чун ҳайати мунтахабро Юсуф Абдусаломов омода мекард, аммо рӯзҳои охир хабаре нашр мешавад ки Юсуф Абдусаломов тарки тими миллӣ кард ва дигар бо варзишгарони мо нест. дар ин маврид метавонед барои бинанда чизе бигӯед? рости гап то дар вақти ҷамъомади таълими варзишӣ ки дар Федератсияи Россия буд, мо ҳама вақт дар тамос будем. тамоми наворое ки бачаҳо дар он ҷо омодагӣ мебинанд бо Юсуф Абдусаломов равон мекард ба ман ва ҳама чизҳоро медидем ва хушбахтона ҳама дар сатҳи баланд буд ва ҳатто ба ин чемпионати Осиё рости гап ман сафарбар нашуда будам. бо тавсияи он кас буд ки бояд ки муаллим Абдурозиқ бояд дар ин ҷо бошад, барояш ки ба як тренер намешавад, ба як мураббӣ душвор аст. мебинед ки дар он ҷо яке бора дар ду-се болои гилем варзишгарони Тоҷикистонро даъват мекунанд. барои ҳамин бо тавсияи он кас маро гирифтан сафарбар намуд ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин мусобиқа ва мо ҳатто ҳамсуҳбат будем ки чизе мешавад намешавад. баъди чемпионати Осиё ҳамин камтар як гапҳои ҳархелая шунида мешуд ва мо гуфтем ки беҳтарин чиз сабр аст. чемпионати Осиёро баргузор мекунем, мебием ба ҷумҳурии Тоҷикистон як ҷоя дар ин ҷо бо ҷамъомади таълими варзишӣ мешавад ва дар ҳамин ҷо бо шишта суҳбат мекунем. мутаассифона ҳамин масъала ҳоле ҳам ошкоро нашуд. яке бора дар сайтҳои вай биромад ки Юсуф Абдусаломов тарки мураббии ҷумҳурии Тоҷикистон кард ва бинед ки барои манам як нохушӣ буд ва ман худам танҳо ҳамин ҷо сафарбар шудам, танҳо рафтам. бинед ки бо 6 ғолиби чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ин ҷо буданд, мутаассифона ино дар ин ҷо монданд ва ман худам танҳо ба он ҷо сафарбар шудам. ин ягон баҳона ҳам нест, ягон вай ҳам нест, барои чи ки бачаҳо дар он ҷо ҷамъомади таълими варзишӣ гузаштанд. барои Юсуф Абдусалом бошад ин як ҳолам норӯшан аст ки сабаб барои чи аст. барои ҳамин ҳама дар чизои вай сомонаи тоҷӣ ҳар хел чизоро менависад. илтимос вақте ки чизе номаълум аст, ин тӯҳмат ҳисоб мехӯрад. барои ҳамин дар ҳаққи вай мураббӣ бояд ягон гапҳои вайам назананд. ин ҳамаш оста оста ошкоро мешавад, чӣ мешавад намешавад. барои ки то рӯзе ман медонам ҳама дар сатҳи олӣ буд, дастгирӣ буд, бо либоси варзишӣ, бо маош, бо ҳама чиз таъмин буданд. ҳама варзишгаро, мураббӣ, ҳама сатҳфоиз буд, ҳама намояндаи федератсия дар онҷо буд. барои ҳамин ман ҳамчун сармураббӣ ки ба кори омодагии варзишгарон машғул ҳастам, ҳамин нисбати ҳамин чиз ростша бигӯям ягон хабари дақиқ надорам. ҳатто чандин бор нависондем, вай кардем, фақат ассалому алайкум ва алайкум ассалом, дигар ягон гап нест, ягон хабарам нест. бале, хуб, то албатта худи Юсуф Абдусаломов ба ин қазия рӯшанӣ наандозад, гумонам ҳоло ҳам норӯшан боқӣ мемонад. хуб, бармегардем ба натиҷагирии варзишгарон. дар маҷмӯъ агар гирем 13 нафаре ки мо доштем, Тоҷикистонро муаррифӣ мекарданд, ҳам Гӯштини Тарзи Озод, ҳам Юнони Румӣ. мутаассифона мо ягон натиҷае гирифта натавонистем. оё ин нигаронкунанда нест барои мураббиён, барои ҳайати федератсия ва барои умуман он нафароне ки дар ин ришта кори фаъолият мекунанд? мо ҳамагон ҳамчун мураббиёни Гӯштини Тарзи Озод ва Юнони Румӣ аз ин баромади варзишгарон, яъне ки чӣ мегӯям, қонеъ нестем. барои чӣ? барои чӣ ки ман нисбати Юнони Румӣ намехоҳам ягон сухан кунам, на ки дар онҷо варзишгаре буданд ки ба наздикӣ дар бозиҳои исломӣ дар Туркия сазовори ҷои сеюм шуданд. Азизов Аслам, Мирзо Раҷабов Фирӯз. ин ду нафар федератсияам боварӣ дошт, мураббиёнам, кумитаи варзишам ки ҳама боварӣ доштанд ки ин варзишгаро дар ҳамин ҷо дастоварди хуб метиҳанд. на ки мутаассифона як чизро нафаҳмиданд ки ин варзишгаро аллакай Азизов Аслам дар дигар вазн як вазн боло ва Мирзо Раҷабов Фирӯз як ябора ду вазн боло. Азизов Аслам дар вазни 55 бояд мегирифт, дар ин ҷо 60 кило да гирифт, якум бора дар ин вазн мегирад.
Мирзо Раҷаб Фирӯз мегӯяд ки 60 кило буд, ҳоло дар 67 баромад мекунад. Ба он хотире ки вазнои олимпия ҳастанд. ин варзишгаро як худро дар ин ҷо як санҷида баромадам. барое ки дар вазни 60 кило бигирӣ, на камтар бояд аз 66 кило вазн дошта бошӣ ки баъд дар ин вазн норасоии вазнои ино буд якумш. Баъд дуюм ки Мирзо Раҷаб Фирӯз шанси дошт ки барои медали биринҷи мубориза буд. Бо ҳисоби ба фикрам 3-1 бохт. барое ки дар ин вазн якумора мегирад, камтар қинигариам дорад. барои ҳамин мо ягон вай надорем. яъне таҷриба ва мутобиқ нашудан ба ҳамун вазне ки ба ҳамун вазн барои ҳамин ки барои оне ки барои соли 2024 ки бозии олимпӣ мешавад, барои ҳамун бояд ин варзишгаро ҳамин бояд аслан вазни 60, Фирӯз бояд 67 дакунад. барои ҳамин ино дар ин чемпионат аллакай номи худро сабт карданд ба ӯ хотире ки дар моҳи сентябр чемпионати ҷаҳон мешавад. ино бояд айрӯи ҳамин вазн дар ҳамин азия баромад кунанд ки дар оҷо рохат бигиранд. барои иштирок кардан дар чемпионати ҷаҳон бояд ки дар ҳамин чемпионати осиё ширкат варзед. агар дар ин ҷо ширкат намеварзиданд ё дар чемпионати ҷаҳон роҳ дода намешиданд. барои ҳамин ино дар ин вазн як худро санҷидам. барои ҳамин ман ҳамчун мураббии гӯштин тарҷи озодам бошам. ин бачаҳо новобаста ба ҳамамун чизошон ино ғурури миллӣ доранд. иншоалло ино метавонанд ки дар он вазн ҳоли вақт аста тайёрӣ бинанд. бо дар бозиҳои осиё дар чемпионати ҷаҳон хай бояд ки ягон дастовар бутанд. нисбати гӯштингирони тарҷи озод бошад, ман чӣ тавре ки дар аввал гуфтам, ман ҳамчун сармураббӣ қонӣ нестам. барои чӣ? барои чӣ ки ягон камбудӣ надоштам. чизе гуфтам федератсия камбудӣ дар назар доред аз ҷиҳати омодагӣ, аз ҷиҳати сафарбарӣ? ҳама 100% буд. ягон мушкилӣ набуд. бине ки якум бора ки тими мо дар берун аз кишвар ҷамоати таълимии варзишӣ гузаштанд. бо яке аз беҳтарин мураббиён Юсуф Абдусаломов буд дар он ҷо буд. бо ёвари мо Воҳиду Сомишу ҳамонҷо буданд. хай намояндаи федератсия буд. онҷо дар тайёрӣ ҳама 100% буд. лакин мутаассифона баъд аз чанд рӯзи ҷамоати варзишӣ мо беҳтарин варзишгари мо Воҳиду Ҳикматулло ҷоизадори чемпионати осиё ки дар чемпионати байни ҷои дуюм дорад 57 кило. мо ин варзишгарам хеле боварӣ доштем дар чемпиони ҷумҳурӣ. дар вақти ҳамун тамрин лаб мебардора ҳамун зонуш бине ки яке бора гирифтан рақами дура бобои Суннатулло ки вай якум бора ки дар берун аз кишвар дар мусобиқа ширкат меварзад. бобои Суннатуллоро пешбарӣ кардан. Юсуф Абдусалом хай мо гуфтем ки нафари дуюмай. вақте ки якум рақам намерад, рақами дуюм сафарбар мешавад. ҳай бине ки тайёрӣ ҳама дар нави олӣ буд. баъдан варзишгаре ки Озоров Шӯрат дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни 86 кило ки сазовори ҷои сеюм буд. бо тавсияи мурабби ҳамонҷо Юсуф Абдусаломов гуфтанд ки ҳамин варзишгар метавонад ки 79 килода ширкат варзад. барои оне ки вазни 92 килои мо яке бора кадом сабаб буд ба ин ҷо рафта натонист. ва барои оне ки мо дар чемпионати ҷаҳон 6 нафар ширкат варзем дар вазнои олимпӣ, барои ҳамин гирифтан ва Озору Шӯрата пешниҳод карданд. хай мо инҷа пешниҳод кардем федератсияда. федератсия моро даъват кард. барои чӣ ин бача бояд бигирам? гуфтем ки ҳамин шанси ширкат варзидан дора ин бача дар онҷа. ҳам наздикида ҳам маблағи сарф мешавад. ҳамин варзишгар агар иҷозат бидем баромад кунад. ба ӯ хотире ки мо 6 нафар бутонем баъд дар чемпионати ҷаҳон ширкат варзем. бояд бине ки ҳамин бача қариб ки ба мо медали биринҷӣ дода метавонист. шанси хуб дошт. баъд аз як ғалаба, як мағлубият шанси хуб дошт. ва дар ин ҷо барои ба варзишгарон чӣ гуфтани ман рости гап вақте ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин Евлоев, Кудиев ҳамино баромад кардам, бине ки як танобаншон ҳамин хеле як беяд тайёрии хуб қати омодагӣ буданд ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин ҷо мутаассифона чӣ хеле ки худи варзишгарон гуфтанд ки мураббии шумо хафа нашавед, фикри зиёд накунед. барои чӣ ки якумш ки мо
خاکی بهانه شدن نمیتونه این ماه بزرگ رمضان که اینا روزادار بودن و بینید که تن اینا چطور که در چمپیونات بودن خیلی آماده نیست گرچند که جامعه تعلیم ورزشی گذاشتن من همچون متخصص وقتی که اینا رو ما دیدم در وزنکشی الان فهمیدم که اینا هم بسیار وزن کم کردگیان هرچ وزن بسیار کم کردگیان و بینم که فردا که مسابقه سر میشه با بالای گله میبروه یکم میده تنه به حالت اولا بر نگرده برقرار نشدن همینا چطوری که ورزشگران خود تعمیر گفتن که معلم ما ارگانیسم ما برقرار نشد و یک سبب دیگه که طولی چند ماه هست که اینا در یکم مسابقه شرکت نورزیدن برای اینکه از فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان گذاشتن اینا امکاناتی در یکم مسابقه گرفتن نداشتن تا حجت‌های تیار شده برای همین اینا با خودشون با وای کردن که از ما باوری کنید که مردم ها بفهمند که ما میتونیم که در آینده آبروی تاجیکستان پرچم ملت تاجیکستان رو برداریم با من همچون سرمربی من گفتم که من میدانم که شما آینده داره نه که در اینجا باید یک گوشتی نمیگرفته که اقلا نگاه مدال میدادیم. بله همین نظر من همین است که چرا همین لگیونرهای ما مگامد سیفلویف و عبدالمجید کودیف که در مسابقه ها و چمپیونات های حدودی روسیه جایزه دار بودند مخلصان هم اون نفران که با این رشته توجه دارند امید داشتند که اکنون اینها برای ما مدال میارند یعنی شما روشنی انداختید اما با فکر شما نقطه ضعف اساسی همینا در چی بود؟ نقطه ضعف اساسی چطوره که اینا بعدا با من هم صحبت شدن یکم درجه اینا گفتن که ما طول چند ماه هست در اگه مسابقه نگرفتیم این یکم بایدشون و دویم که یکم بار است که ما با اذیت ها گوشتین میگیریم یعنی که در چمپیونات آسیا و بینید که فدراسیون روسیه ورزشگران دیگه داره اذیت ها آسیوی ها دیگه خیلی برای اینکه که تماما یک رنگ گوشتنگیری که نو با بالای گیره میبره همین خیلی تسارط همین خیلی که نخواستیم گوشتین نتونستیم که گوشتین خود رو ما نشون بدیم برای که من باوری داشتم که یولویف میبره و منگولیا را ایش هم باوری داشتم بینه که طول 5.5 دقیقه همی کودیف یکم اصول اجرا نکرده فقط همی این طرف اون طرف حرکت کرد هجوم کرد بینه که با دو آگاهی برگری ژاپن آگاهی دادن حساب 2-0 شد نه که متاسفانه بینه که در 5 ثانیه آخران گرفتم پیش از 5 ثانیه یک امتیاز به ژاپنی دادن حساب 2-1 بود و در 5 ثانیه آخران یولویف میتونه کودی میتونست که غلبیت رو به دست بیارد و با بالا به یک چهارفینال بره متاسفانه در 5 ثانیه که کمی عقب نشینی کرد یعنی که حمایت کرد خودشه در همینجا دوباره گفتن در 1 ثانیه موندن آگاهی دادن یا امتیاز حساب 2-2 بینه که برای ما با کودی گفتم اگر تو یکم ورزشگری نورس میشیدی یکم ورزشگری که یکم بار در مسابقه برای ما رو میبخشیدم نه که من گفتم درش که ما تو نمیبخشم برای چی که تو همچی یک ورزشگری با تجربه نه خود در 5 ثانیه اولان که ما در وقت مشغولیت فقط نشان میتیم ورزشگران که التماس در این 5-10 ثانیه آخران شما عقب نشینی نکنید حمایت نگذاره که میتونن که در همین با دیدک میبینی که حساب 2-1 تماما این ناممکنه که عقب نشینی کنی حساب 2-1 ولی غالبیت نیسته نه که متاسفانه در 5 ثانیه آخران همین خیلی شد که داور گرفت وای کرد 1 ثانیه ماندنده بچه را گفتن 2-2 شد خیلی ما اعتراض بیان کردیم و یا اعضای جوری در اونجا دیده برآمد نفری بود که گفت که نه همه اینجا ده همه سازه نه که با یک نماینده دیگر خیز رفت گفت که همه ورزشگر تاجیکستانی همه با دست خود یعنی که هستگی گلی ورزشگر ژاپن حمایت کرده برای همین قرار گرفتم یک چیز ما رو قبول نکردن غالبیت به وی دادم و او در راند دیگری بوی داد خیلی بعد ژاپنی سیم شد نه که ورزشگری مونه خوب محمد اکراموف البته از او باوری زیاد بود یکی از ورزشکاران خیلی خوبی ما تا مکان برگزاری مسابقه رفت اما تا جایی که ما اطلاع گرفتیم لط برداشت اشتراک کردن نتوانست بیاد اینو پورتر برای بیننده فهمونید
ба ҳамагон маълум аст ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯрии финалӣ дар онҷа Икром Муҳаммад панҷа шикаст, ки бо ҳамун панҷа хай ғолиб шуд, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. вазни 61 килограмми вазни олимпӣ нест. барои ҳамин мо гуфтем ки баъде ки ҳамун лати дасташ дард бардошт якумш, баъд дуюмаш ки пеш аз бозиҳои исломӣ варзишгар бояд дар онҷа сафарбар шуда буд, дар онҷа дам гурдош санг пайдо кард, натавонист ширкат варзад ва дар ҳаминҷа соли гузашта ба садамаи дучор шуда буд ки ин сабаби ҳамун шуд ки ситумраи ҳамун камтар носолимаш осеб дида гияд. Lekin no вобаста ба ин варзишгар ба ман бо якҷоя шиштем. рӯзи аввал ки 4 нафар ё ширкат варзиданд, гӯ ки муаллим агар ино ягон дастовар натиҳам, ман новобаста ба ҳамин латхӯрӣ ман пага гӯштин мегирам. хай бине ки вазша кам кард, сар вазна кашидем. яке бора ҳамун духтури ҳамун чемпионат моро даъват кард, гӯ ки варзишгартонда мумкин нест гӯштин гирифтан. ҳамин дар васти вазкашӣ оҷада пеш аз вазкашӣ духтур мегузарӣ. ҳамунҷа вақте ки пуштивая духтур мебина, ҳамин яке бора як ба монанди як варам дар ситумраи вай пайдо мешавад. ҳамун боиси мешавад ки як тарафи варзишгар каме нораҳатис мекунад. барои маро фармӯд карданд, хай ман гуфтам баъд мебинем, ҳамин хел худам шоҳиди ҳамин воқеа будам ки ситумраи бача ҳамин хеле носолим аст. барои ҳамин гуфтанд ки оҷад мумкин буд ки гӯ маълуми укол кунем мешава гирифта, лекин укол мумкин нест дар барои ки допинг меша ягон чи меша. барои ҳамин варзишгар бине ки ҳарифаш зад финал биромад, ҳатто барои сеюмам фамилияша вай карданд, лекин мутаассифона ки аз тарафи духтур вай аз мусобиқа барканор шуда буд, наметавонист ки баромад кунад. лекин мо ай варзишгар рости гап умеди калон доштем. ҳамин чанд нафаре ки ширкат варзиданд, мо гуфтем ки хай ки ҳамин аз амна 4 нафар Икромов, Ахмедов, Кудиев ва Евлоев бояд ки ба мо ягон дастоварди худ натиҷа биёранд. хай Ахмедов ҳам варзишгари ҷавон аст ки соли гузашта сазовори ҷои сеюм шуда буд дар чемпионати Осиё. бинед ки вай ҳам якум ҳарифша хай бурид, баъд дуюм ҳариф бо варзишгари ҷумҳурии Исломии Эрон буд ки бо ҳисоби 4-2 охирро шикаст хӯрд. хуб, агар муқоиса кунем ба чемпионати Осиёи соли гузашта, мо натиҷаҳои хубтар доштем. ҳам нишони нуқра, ҳам биринҷӣ. аммо мутаассифона имсол аз чӣ бошад ки мо дар бисёре рақобатҳо мушоҳида кардем, бо ҳисобҳои бузург шикаст хӯрдем. ҳатто 10-0, 11-0, 9-0 ва имтиёз нагирифтем. ин ҳолатро чӣ гуна шумо шарҳ медиҳед? ин аз камтаҷрибагии мо аст ё ки аз пурқувватии ҳарифон? не, дар инҷо ман нигоҳ кардам, инҷа ҳама баробар аст, ҳеҷ касишка пурқувват нест. фақат боз мегӯм ки мутаассифона ҳамаи варзишгаро вақте ки ман ба ҳамсӯҳбат шудам ба оно, гуфтанд ки мо тамоман ҳамаи бадани мо барқарор нашуд. як. дуюмаш ки мураббӣ тамоми он таҷрибае ки дорад, тарафи равоншиносию тарафи чӣ ба варзишгар мефаҳмонад. мо ҳамун солҳои пешам ки мураббӣ доштем, аз мо ростшагон илтимос мекард ки бине ки пурқувват ҳам аст, ақаллан ягон имтиёз гирифтан дар кор, ақаллан. барои ки як имтиёз рол мебозад. вақте ки 10 якам ки боша, оҷа 3-1 мешава обшиваиш, ҳамин як холи ту бо барои командат вай меша. барои мо ёро ҳама усулҳоро мева, барои ки мо ёда дига чӣ нагуфтем ки ино ҳамаш варзишгароне буданд ки ҷоизадорони чемпионати Осиё ва ёш тамоми мусобиқаҳои Федератсияи Россия буридагиву ё дига ягон баҳона нест ки вай наки ман худам нороҳат шудам ки мисол Евлоев яке бора дар як усуле меғалта ки мехеза яке бора 8-0. хай бо систем ки вай ҷа барои барқароршавӣ, барои ки як тавсия мураббӣ дар кора дар онҷа мактум Евлоев охед мо ту умид нахӯд ту яке бора ту ягон кӯдаки якум бор нест. ба худ ман гапа гуфтам бо палатинса гуфтам ки биги тай мо ту умед дорем охи. инҷо метавонем мураббиёнро гунаҳгор кунем ки мураббӣ гунаҳгор нест. барои чӣ гунаҳгор нест? вақте ки барои ки мураббӣ ҳам вақт гунаҳгор мешавад ки дар бари ҳамун варзишгар набошад.
مربی هم وقت نگور میشه که وایده اگون چی آماده نکده بله. ویتامینیزاچیا شای یا که زبور شای تامین فرم شای مربی همون وقت نگور میشه که همین ورزشگر هیچ تامین نکنه نه که وقتی جدا همه یا تامین بدن یا طول یک ماه در جای زبور گذاشتن که جدا همه میگن پرقاطرین ورزشگرا بودن ما فکر میکنم یا که خیلی ارسام پیرو تامله نشیدن همین یعنی که یکم برای که خیلی جامعه ورزشی هم سحر هم بگو برای چی من برای که دیدم که ارگانیسم میو بدن میو برقرار نشید حالا اون که یه ولای قریب 6 کیلوگرم وزن کم کرد بینه که مسابقه بود شده ولی اون همو 74 کیلو مونده حالا اون که ورزشگر پگاج باید 3 کیلو وزن برقرار کنه برای می اونم ناراحت شدن برای می اومدن در تقم هم جدا بو برای گفتن که معلم وینی پریجوایت ما رزولتات میتیم ما خیلی برای همچین مربی من خود میدونم چی بگم نه که شما هم جدا خیفتم ما یکمش که همین قرار اومدیم باید اگم دستاور باید یک شما خیلی میگن یعنی در مجموع علت کم بودی در کم فعالی و اونقدر خود رو خوب نشون ندادن ورزشکاران بود پیش از بازی های المپی که خیلی فرصت کم مونده است نشان دادن چنین نتیجه ها در قاره آسیا البته نگران کننده است چی نظر دارید ما باوری داریم که برای چی که علاقه ورزشگرا درک کردن که جمع رو درک جا گذاشتن نکن چه کردن نکن برای همی اگر همی خیلی مانند همی کاره اگه کم بودی نشود دستگیری شود بچه های شالما باید که دستگیری میکنن برای که ورزش های برد هم داره باخت هم داره برای یک مسابقه که اینو گرفتم ما هم نمیتونیم که اینا را با پستی باید بتیم برای که شرکت کردن ما در این مسابقه چمپیونات آسیا یکم همی بود که ما باید که در 6 وزن شرکت ورزیم برای اونکه در ماه سپتامبر چمپیونات جهان برگزار میگرده برای دریافت راحت نفرانی که جای یکم و ششم میشوند در جا راحتی بازی المپی را میگیرن وظیفه بود چیزی ما یکم همی بود دیم درجه این بود که در اینجا باید اینا خشان نشان میدادن باید جایزه میگرفتن چیز یکم مدال به دست میآوردن با جایزه جمهوری تاجیکستان جایزه پرزیدنتی باید سرفراز میگردیدن برای یک بهبودیشان و برای آبرویشان بود نه که متاسفانه یا این زرخریدا با میشه که ورزشگر بیاد باوری کامل داره که من امیار میزنم همشه برای که این هم نادرست است زودباوری از خود بیشتر بهاری داشتن این برای ورزشگر یک وایه برای که ما که مربی و یارم که نگور نمیکنم برای که در تماس بودیم اونا گفتن که اینا چمپیون اعظم میشوند فهمیدی حالا اون که درک ندارن که ما چی میخواد ما چی میخواد این اعضا اینا یکم رو در اعضا برام کردن برای من میگم که ما اعضا باوری داریم در آینده اونا بخشش کار کردن در کار میکنیم در پیش بوجه اوسیوگی است برای همین علاقه ما فردا که در فدراسیون گوشتین تاجیکستان جلسه برگزار میگرده در اونجا با همین موضوع رو میگذاریم برای همین 4 مسابقه ما داریم که پیش از بازی اوسیوگی و پیش از چمپیونات جهان برای همین ما باید که همین ورزشگرایی که ما باوری داریم هم باوری داشتگیش ما باید که همین 6 نفر بازی المپی همینا باید در این 4 مسابقه که پیش از بازی اوسیوگی و چمپیونات جهان برگزار میگذاره با جامعه تعلیم ورزشی باید این ورزشگرا در اونجا شرکت ورزن و من بعد بدونن که در همون جامعه چه کردن دکور کدام اصول رو وای کردن دکور یعنی که چه مشق ورزی کردن دکور امروز کار فدراسیون و اون برنامه‌هایی که روی دست میگیرد چگونه است برای رشد این رشته خوشبختانه فدراسیون بینه که همین چیزی که در ذمه فدراسیون گوشتین تاجیکستان بود یکم درجه خوشبختانه بینه که همه ورزشگرا رو دعوت کرد در جایی که بدن بهترین رو دعوت کرد بهترین رو معین شدن بعدی وای بیند که با اونا چقدر که موافقه همون نقشه برنامه بود جامعه تعلیم ورزشی در فدراسیون رسد شهر خساویرد این ورزشگرا همه با اونجا رفتن در اونجا جامعه تعلیم ورزشی را گذاشتن که هم از روی برنامه فدراسیون بود فقط ما چطور گفتیم متاسفانه ما همینجا نفرانی که جای اول بودن و با اونجا سفربر شدن نتونستن اونا در اینجا از طرف مکتب گوشتنگ زیر ساختار کمیته کاربرد ورزش نظام جمهوری تاجیکستان میشن در اینجا اونا یعنی که
алоҳида ҷамоаи таълими варзишӣ гузаштанд. барои ин барномае ки федератсия дар пешиш дорад, пага аллакай мо як борга вай барномаро дида мебарем, барои ки вай барнома пешниҳоди Юсуф Абдусаломов хати буд, бояд дар кадом шаҳрҳо мо иштирок кардем. барои ин фардо ки мо ҷамъ мешавем, мутаассифона ки Юсуф Абдусаломов ки дига барнагашт, ба соли мо ҷавоб надод. барои ин мо аз сар пага ҳамин барномае ки федератсия дай пешниҳодҳои наво мекунем ки кадом мусобиқаҳода мо бояд ширкат варзем, барои ки дар ду мусобиқа ки дар ҷумҳурии Қирғизистон аст, ин мусобиқаи радабандӣ аст, ҷанобзода бояд ширкат варзанд. баъдан бозии соҳгии баъди чемпионати ҷаҳон ки яке аз муҳимтарин мусобиқа барои мо ҳамест ки дар онҷо мо бояд ки аз якум то шашум ҷо мақом бигирем ва дарёфти роҳхати бозии олимпӣ мешавем. саломат бошед, ташаккури зиёд. чун мо имрӯз зиёдтар ба қавли интиқод кардем, аз камбудӣ ва аз хуб гӯшти нагирифтани варзишгарон гуфтем. албатта мо намехоҳем ба иззати нафси касе бирасем, аммо ҳадаф чи аст? агар мо нагӯем, агар натиҷагирӣ накунем, шояд дар рушди варзиш натавонем ки як саҳми кӯчак ҳам гузорем. умедворем ки натиҷаҳо хубтар мешаванд. дар мусобиқаҳое ки дар пеш варзишгарони моро интизор аст, як натиҷаи арзандаро ба қайд мегиранд. аз ҳама муҳим роҳхати бозиҳои олимпиро ба даст меоранд. саломат бошед, ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд сармураббии мунтахаби гӯштини тарзи озоди кишвар, ҳамзамон мураббии шоисаи варзиши Тоҷикистон Абдурозиқ Қолимов. як бори дигар ба хотири суҳбат саломат бошем ва дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. то наздиктарин дидор, хайр.